Bueno, debes tamén que estar mejor. Realmente dixen que controlo. Sí. Van tomando unha seguida. Deixamos solo. Y no, dai. Daniel, aquí estamos ahora. Bueno, isto non. É o último aviso, Dani. Bueno, rapaces, a ver. A ver, explicamos. Ponen aquí por medio, vale? A ver, por medio por aquí. Deixa ver o sitio. Un boletín por aquí, A ver, por aquí. primeiro mirai, como vai facer, e despois que non se facer, vale? Mira, recollés así, tú, vale. Colles un pouquinho con cuchillo isto. E untades. Pero untades sin que vos quede por fora. Prefiro mellor que vos quede ben centradinho. Vale. Entrades ben e listo. E despois facedes como un bocadillo. Apretades un pouquinho e deixades aí ben tal. E eu, mentre que facedes isto, vou de repente chocolate. Vale.